ħajti għamilt minn kollox. I'm very proud to say li I'm efficient. Jekk biċċa xogħol irrida sew irrid nagħmilha jien. Għaddiet li minn moħħi biex nilħaq soru. My dream is to have a family of my own. Dejjem imbagħti relazzjonijiet u terapista jgħidli tant inti in your masculine energy. Raġel ma jista' politik. I regret nothing in my life. Biex jiena qiegħda fejn qiegħda llum kelli nagħmel dak li għamilt. Xi karatterizza l-għar żmien ta' ħajtek? I did think about what would it be like to have suicidal thoughts. Mela, il-podcast tal-lum huwa ma' Denise Gava, hija ħabba tiegħi, ħanitkellem dwar il-biografija tagħha, però Denise bħalissa għaddejja tajlija minn perjodu ta' tranzizzjoni, ġifri. Ħanitkellmu ħafna dwar kif tara li l-nifisa l-lum il-ġurnata u kif tara li l-nifisa sejra. Garantikom konversazzjoni interessanti ħafna. Tkellmu dwar il-biografija tagħha, kif trabbiet ġew Marsa Xlok, ir-relazzjoni tagħha ma' Ħuta, karozzi moturi u anke xi inkwiet ieħor. Insomma, qabel ma nibda ringrazzja lil dawn l-sponsors li lilna qed daqatit ġimgħa wara ġimgħa mingħajrhom ma xejn. Nirringrazzja allura il-Browns, l-ISS, il-bib tagħna tal-Maple, grazzi lil Alberta kif ukoll il-Garmin, il-Welbys, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, kif ukoll 996-645 huwa n-numru ta' Derek Meets, selli għal-bib tagħna tal-Business Labs minn fejn aħna nġest ix-xogħol tagħna, kif ukoll il-bib tagħna tal-Patron fil-ħolqa x'imkien hawn taħt tistgħu takkwistaw il-Patron tagħkom bħala rigal tal-miliet u għandkom ukoll kupun għal-skont. Tequila business ħafna. Isma' patreon.com/John Mallia. Denise, ilna biex namluħ dal-qaħbeċ podcast. Ejwa li nistennik biex tibat li ma. Le, propjament. Biex unbat ġejt tart, unbat ġejt bandoħra u saf l-axħar insomma marna xilna ġibu kawek. Xi ma niċċekjax il-Google daw li toqgħod tibat minix għalkemm jinazar minnek minix daqshekk. So nibdew minn hawn, jien ma nibgħat xejn sewwa, tinet. Ma nafx dwar xi titkellem eżattament, għandi idea. It-tielet kif kienet il-ġurnata tiegħek? Tajjeb, ovvjament is-soltu gas down inti kif kienet tiegħek, right? Kollox sew. Inti tħalt hawnhekk bittir li ssir l-interrogatriċi inti qed inħossila. Imma gas down x'qed tagħmel bħalissa? Bażikament jiena nagħmel minn kollox minn jaf li jiena ħajti minn ħaġa l-oħra from one thing to another, from walking the dogs to photo shoots, to eating, to editing. L-editing inti tagħmlu wkoll? L-editing. I mean, ġeneralment ikolli videographer miegħi, ovvjament. Fil-fatt baqa' tieħel miegħek salbib ta' barra. Ekku. U jrid joqtonni għax qed nitkellem bil-Malti u miskin barrani. Meta daħħala f'moħħu li aħna bl-Ingliż? Propjament jien qed biex jiġi miegħi. Gidba ħafifa. Denjali. Just a white lie, okay. Aċċettabbli ħafna. Immeħe, ma l-editing namlu kollu jena, ġeneralment, għax jena perfectionist nkun rrit kollox kif irrit jien. Mela, dal-għodu għat li, u nasib binna għek nishtiq nibda, speċu fej għedha naqra fħajtek, u għat li sma fħajtek siru ħafna tibdiliet. U għat li għat nitkellem għat musna saqsi għazaċ ma da tibdiliet. Ħallissa lejra għedela. Ħallejtni. Ħallejtek? Ħallejtni għeku. ħallejtek ktib miftuħ biex issa noqogħdu naqrawh il-lejla hawnhekk waqt li hawn bosta nies qed jisimgħu. X'bidlet huma dawn? Bħalissa dejjem inqa bidlet fajti għax dawn minn niftaħ qalbi bħalissa kulħadd jgħid then you're going through an identity crisis. Mentri I don't really think it's an identity crisis per se. I'm just adapting to the new version of me. Okay. Which is jien għamilt 12 sena around 12 years, immur il-gym, I was a gym freak, consistenti, CrossFit ħajti, competitions ħajti. I was very ħafna powerful, taf kif, very warrior energy. And suddenly I'm finding myself in a place fej, number one, I'm overwhelmed ħafna xogħol, ġifieri għada busy ħafna, li nirringrazzja l-Alla ġifieri għax nħobb naħdem, so I'm very grateful, pero at the same time, tant jien overwhelmed li mhux qed jibqa' li enerġija ġofija biex inkompli nagħmel dak l-attivitajiet tant strenuous li kont nagħmel bħal competitions u CrossFit u sports insomma. Imma mhux qed tagħmilhom għax m'għandekx enerġija għalihom. M'għandix enerġija u ħin u fil-verità qed sirt persuna nibża min-nies.
I have become quite socially anxious għal xi raġuni. Tgħidli xi I mean, I love people. U minn dejjem kont, I've always been a people pleaser and a people person, besides a people pleaser, obviously. Imma f'daqqa waħda, tant could be because of my people pleasing traits, tant in-nies xorbuni. Tant I'm drained, I'm 31 guys, madnix 17 years old, ġifiri forsi għax I'm reaching my 30s as well. Li automatikament I'm withdrawing from people, automatikament. Pero ġili ġrat xi darba f'ħajtek di? Qatt. Onestament qatt, jien minn dejjem kont inħobb in-nies, kont inħobb il-parties, kont inħobb nissoċjalizza, kont inħobb kull ħaġa li nqala kont nagħmilha. U għadni in that aspect għadni nagħmel minn kollox, immissa sirt nagħmel kollox waħdi. Ġifieri jekk tgħidli immorru l-ġim flimkien l-qatla tiegħi mur man-nies. Jekk tgħidli X'idejqek dwarha? Ma nafx. Onestament, in-nies għajjewni. Minar ma noffendi l-ħat. Kulħadd offis, tinkwitax, issa nista' nkomplu minn hemmhekk. In-nies, ma nafx l-opinjonijiet tan-nies, il-judgments, people's judgments. Iba kien hemm xi punt, xi turnaround point? Jiena naħseb, tant għaddejt, jiena kulħadd, eżin mhux kulħadd, imma min jaf li jiena I'm an influencer, so jaf li I'm in the public eye a lot. U I mean, it has its advantages, but it also has its disadvantages. And the disadvantages of being an influencer and a public figure is that no matter what you do, you're never going to please everyone. U it could be ħafna drabi ġraw affarijiet fejn, ġraw każijiet fejn nkun minna li qed nkun ħelwa, nkun minna li qed ngħid xi ħaġa tajba, nkun minna li qed nagħmel xi ħaġa ta' ġid, and it backfires u tispiċċa ovvjament. It blows out of proportion, kun hemm xi ħadd jieħu għalih, ta' affarijiet sempliċi, ta' as simple. Ma kien hemm xi event hekk minn da fejn isma' issa x'bajt. Honestament ħafna events, jien naf xi ħaġa sempliċement jien kif nitkellem, jiena ġejja minn Iħmar sa xlok. Ġina l-Malti tiegħi Malti salvaġġ u Malti pur, u jiena l-Malti nħobbu u l-Malta nħobba. Però sfortunatament għal-Maltin u għal min jiffollowja il-podcast tiegħek pereżempju, infatti saqsejtek nistax nitkellem bl-Ingliż. Xi ħaġa li n-nies jieħdu għalihom jekk jisimgħu nitkellem bl-Ingliż pereżempju, ma sfortunatament ġejna f'pożizzjoni fejn biex jifhem kulħadd irridu ndaħluh l-Ingliż fil-kultura. Ma kemm importanti dik it-tip ta' kritika? Mhijiex daqshekk importanti, all right, nedwa kif inhi, però n-nies speċjalment fuq social media minħabba li qegħdin behind a keyboard kulħadd tik ħadd jgħajjar bla doċ ħadd ma iqisu jikkonsidra li jiena għalkemm jiena persuna b'saħħti whatever nider b'saħħti għandi l-feelings tiegħi ovvjament. M'intix b'saħħtek Dennis Gafa. La jiena b'saħħti ħafna. Jiena I take pride in my strength, però m'iniex magħmula tal-ħadid. Jiġifieri għalkemm jiena b'saħħti u nħu nur fis-saħħa li għandi emotionally u mentally minix mamula tal-ħadit, at the end of the day, kulħadd għandu l-limit tiegħu, ġifieri da bħalma bdejt ngħidlek, sempliċement jekk nitkellem bil-Ingliż flok bil-Malti, kull jgħidulek di sej minix tal-Pepe kulħadd jaf li minix, imma ma tista' tagħmel il-ħadd kuntent. Jekk titkellem bil-Malti jgħidulek għax qed titkellem bil-Malti mhux qed nifhmuk min jitkellem bil-Ingliż. Jekk titkellem bil-Ingliż qed jgħidulek għax mhux qed tkun patriotic tipo qed anke qasnaf ngħidu xi kultant ċertu diskurs bil-Malti u bl-Ingliż imfixkelhom. Anyway, ħaġa simple as that. Kien hemm każ fejn pereżempju jien naf biex niċċajta diġrat riċenti pereżempju biex niċċajta xi ħaġa kont qed nitkellem rigward il-klip tiegħek kont qed ngħid kemm jintnu. Il-klip? Il-klip. U li ma nħallihom xitlu fil-kamra tas-sodda u xi ħadd ikkummenta on set għal u xi ħaġa fuq l-irġiel għedhom li laqqas raġel ma nħalli jidħol jien biex niċċajta. Għax jintnu wkoll. Għax jintnu wkoll. It was a joke. Vera kienet ċajta sejna ħammaqdar raġel pass biex mhux kulħadd u min naf, mara u raġel jistaw jintnu pass beġi. Anyway, għetta bħala ċajda biex naqbat ma minn kommenta. Kien hemm paġna popolari ġo Malta, ħadet dik is-sentenza, għamlet artiklu sħiħ fuqha, ħadet out of context u ġabet nider li jiena qed ngħid li l-irġiel kollha ġo Malta jintnu. Jiġifieri tajjir li qlajt tan-nies. Oh my God. Jiġifieri. U kif għexlu dak il-moment? Dak il-moment ngħidlek il-pura verità, kont għadni kif għamilt ġurnata competition u kont qed immur ħażin ħafna. Għax kelli għandi shoulder injury, ilna ħafna maqtuwa mix-xena tal-competitions, mix-xena tal-CrossFit,
Again, social anxiety, ma rridx nibqa' hemmhekk kelli ġurnata minn dawk naqa' very heavy on my shoulders. U kif l-estit il-ġurnata, qed naqra dal-kummenti tan-nies u hundreds of comments ġifieri tan-nies u l-biki li bkejt. Waħdi ġol karozza, kien issib ta' xhieda qed ngħidu riċenti ta' xi tliet ġimgħat ilu. Il-biki li bkejt li anka ikkonsidrajt li nagħlaq ġifieri social media pages kollha tiegħi. Għax I cannot do this anymore. It's too much. Mela n-nies qed nevithom sewwa, però jien minħabba li l-karriera tiegħi hija fuq social media, sfortunatament it's very difficult to avoid people. Ekku. So għadni public figure, ġifieri ma nistax naqbad ngħid bum ċum bum ħanaqbad nitlaq, però hija xi ħaġa li rid naċċettaha alla volja ħsibt, infatti dejjem ma nħux biex nirrikordja lil innifsi nibki. Imma dak il-ħin rrid inwassal messaġġ u qbad nirrikordja lil innifsi nibki. Qatt ma tellajtu dal-filmat għax again Pero għanna esklusiva għal-dis tal-podcast, Gary se jtella il-messagġ, il-ħbib tijak emmek għaddewna il-filmat, uħan, ma tarax. Pero jek tittaqsmu maħna ġiviri aħna naċċetta uħ totalment. Xi darba ntellaw ta' mhux għax il-ħaġa jile meta ntellaw irid inkun naf x'ħanejt għax ma rridx ċajta parti, xrid biex waqt li kont qed tiffilmja hu inti qed tibki. Rid inwassal messaġġ għax dak il-ħin in-nies jaħsbu dal-ħafna anka publicity anka minn whoever publishes daw l-artikli. I'm sure li it's their job and they're just doing their job right. Ġifieri dan at the end of the day they're doing it for clickbait. Ġifieri da xogħolhom fl-aħħar mill-aħħar infatti biex inkun qed kollox lill-ġurnalista l-kittiba li kitbet l-artiklu battila u miskina id-dispjaċija u skużat ruħa u kellna konverzazzjoni siħajna wi fil-ħodu, sorry, għax fil-ħodu kun għadin nitkellmu, wara li niżlitu l-artiklu. Ġifieri u aċċettajt l-apoloġi tagħha u għaddiju ġifieri r-rabja li kelli li għadda kollox, at the end of the day, tittifhem li n-nies kulħadd qed jagħmel his part in this world, kulħadd qed jagħmel il-biċċa tiegħu biex jissosteni l-ħajja tiegħu. Ovvijament bil-mistoqsija ta' jekk hux kull xogħol għandna bżonn li jeżisti spiex ta'. Biex ta' jekk nagħmlu x'tajjeb illi ngħidu spiex jiena nemmen fil-free speech u tajjeb illi kulħadd jgħid il-Madonna jrid. Però wkoll minn naħa tagħna tajjeb ngħidu isma' naqta' żobb ta' dil-ħaġa li għamilt. Għax ukoll le, 100% infatti fil-messaġġ li battilha fl-ewwel wieħed il-persuna għattela għaxina mitna il-research tiegħi fuq għawtħat nara minni u kienet tidher mara vera kreattiva, mara vera spirituali u għed kif tista' bniedem temmen f'din l-spiritualità kollha u din u għandha din il-kreattività kollha and she's an outsider like me, she looks like an outsider like me, tista' tikkritika lili. Kont milli kif tidher kienet tidher persona li tkun iktar considerate, però again nerġa' ngħid mhux kulħadd għandu l-istess perspettiva. Di minn kif spjegat li onestament miskina u ġenwinament qalet jien naħseb tal ħadd tkun ċajta li ħafna minn nisa li jaqraw l-artiklu ħajjitħku. So in a way I can understand her. U nemmen li she's very genuine. Il-biċċa kbira ta' nies li kienu qed jikkummentaw. U Maltin. Min kienu? Bir-rispett kollu li kulħadd, imma Maltin li jkunu l-ewwel għax ovvjament tidħol tara minn huma. Kolla quotes fuq ir-reliġjon, fuq Ġesu, fuq kemm kif mental health u hekk ikunu dat tip ta' nies kollha. Jew skużi l-kelma jkunu jidhru nies naqa' sempliċi. As simple as that. I'm sorry to say. Biex inti tikkummenta daqshekk bla consideration, bla compassion u biħdura. X'immotiva l-ħdura fil-kummenti taħseb? Jien naħseb li n-nies ġeneralment min ikun jikkummentaw hekk, min ikun spiritu pront jgħid da diskors fuq ħadd ieħor mingħajr ma jkonsidra xejn, naħseb li ikollu ċertu void ġo fih li jkun irrid b'xi mod jesprimih, jien hekk nemmen. Li again ġejja l-compassion u l-beliefs tiegħi, nipprova nifhmu dal-bniedem, nipprova ngħid miskin min jaf minn xi għaddej. Imma bħal metlek kulħadd għandu l-limit tiegħu. Ġifieri jiena nista' ngħid nagħlaq għajn waħda u ngħid isma' msik and they're just simple people, they don't know any better, I close an eye, let them go. But again, I have my limitations. Wara ġurnata li kelli dakinhar meta qrajt il-kummenti wara dak l-artiklu, wara ġurnata
tal-biża li kelli, ma flaħċ, u kpejt, ġifieri wkoll ma rrid nagħmel noqgħod waħdi. U sa fejn qiegħda f'din il-konsiderazzjoni li qed tgħid? Issa. Bejn fit-traġitt tiegħek fil-ħajja pubblika spiex ta'? Fil-ħajja pubblika min hemm għadni, però m'iniex qed nippostja bħalma xi darba. Jekk qabel kont nippostja x'naf jiena, kont nippostja kull ma nagħmel, kull platt li niekol, kull arus li nkun qed noħroġ miegħu, kull ħabiba li ġriet magħha, kull problema l-għandi, illum il-ġurnata, speċjalment my personal life, is very private. I try to keep it private. Infatti kull ma tara n-posti ġeneralment huma l-klip. U nisuħobbuhom, so almenu I'm still engaging with my audience, I'm still doing something that my audience love watching. L-attivitajiet li nħobb nagħmel, pereżempju nħobb I have a lot of hobbies u min jafni jgħid l-allu den kif tlaħħaq ma kollox. I'll do free diving, scuba diving, rock climbing, shooting. It's endless. Farming, fishing. Ġifieri, nipprova. Farming, aha. That part surprised me. Yeah, I mean, it's just for fun. Għamilt pip ma' farmer u oġbitni l-ħajja fuq il-farm tiegħu u dejjem jistidinni. U meta mmur ġifieri ħlibt il-mos, I've fed cows, kollox. Insomma, għek dorrija ma' Mux hekk, I am brought up in a fishing industry. Ġifieri jiena mindu kon żgħira, all I know is fishing. Right. Since I was very young, jiena l-familja tiegħi they are fishermen, they're workaholics u xogħolhom ġifieri ħut u l-business tal-ħut. U jiena minn mindu twilet missieri dejjem ridni għax-xogħol. Ġifieri jiena I'm very proud to say li I'm a fisherman. Qabel ma naqbdu dan il-fil interessanti ta' tfulija tiegħek u kif trabbejt marsa xlok is-sajt u ħafna somma ħwejjeġ ta' dik in-natura. Hemm xi tibdiliet oħrajn li tista' tgħidilna dwar jew taħseb li huma relevanti għall konverzazzjoni li qed ikollna llum. Minħabba mela dil-identity crisis li għandi ovvjament minħabba li. Le, ma inti li mhijiex identity crisis. Sorry. Il-ħbib qed jgħidu hekk. Jew qed tirrikunsidra in real time. Onestament, jiena mill-esperjenza tiegħi, milli naf u milli tallimt milli għaddejt, għadni qed nipprova niskopri x'inhi eżatt. Ġifieri jiena qatt ma ngħid tara din żgur mhijiex hekk jew din żgur hekk. Ġifieri I'm very open to whatever I have to learn. Ġifieri x'inhi. Call it an identity crisis, call it whatever it is. I don't think it is. Inti metamorphosis qed tara aktar? Jiena qed naraha qisha I am leveling up as a woman. Jiena m'għadniex Denise Gaffa, I'm not Denise Gaffa of 25 years old inħobb ċertu affarijiet. Jiena sir Denise Gaffa ta' 31, I am becoming a woman. Right. So iktar mill-identity crisis palma qed tgħid inti, it's you're leveling up, it's a meta xejdura x'qed. Metamorphosi. Metamorphosi. Bil-Malti metamorphosi. Metamorphosi. Bil-Inglis metamorphosis. Li ma tajdix bl-Inglis għax jabdu joffenduk. Metamorphosis. So iktar naraħa bħala li qed tgħid inti. Bat immur biddilt it-terapista, għax jiena minn dejjem kuntu konżera kont immur therapy, m'għandi xejn kontrija, nara ħajja xi ħaġa importanti. Però biddilt it-terapista biex inġib opinjoni differenti u it-terapista li qed immur għandu bħalissa huwa ġenju u ġobni ħafna. U bat intik il-number tiegħek minn ikun irid. Da fetaħ li għajnejja. Jena perfett. So, ma xekaw xati u li forse bżon xie kwarti ta' zubbaba t-tajja. Għandawra fuq John, allura John. Le, ismani, fuq da terapista li tpoġġi xtajlu. Mela. So, bazzikament da terapista fetaħ li departiment minn ħajti li kif tejda, Madonna. Għallimni li jien u jien għandi dawn il-problemi u dawn l-issues li qed ikolli f'ħajti minħabba għaxu jistudja ħafna l-Jung. Għaw min jgħidila Jung, għaw min jgħidila. Għaw min jgħidila isma sekonda wahda, għaw min jgħidila potato sewa. It's called the Jungian psychology. Da sefa jkollna nifu għada.
Jung, Alright. C.G. Carl Gustav Jung. Bravo. Dil-psikoloġija ila minn 1900. Isma' li Dennis Gafa. Mela, hemm xi ħaġa li inti għandek bżonn tkun taf dwar dan il-podcast li ċarament inti ma segwix ħafna. Li kieku inti segwi iktar dan il-podcast, inti tkun mitħla I'm very tal-fatt. sorry, I'm very sorry. And so you should be, but we're going to reconcile. Tajb li nissottolinjawlek li hawnhekk jiena Jung, nara kif nagħmel u ndaħlu f'kull konverzazzjoni. Ġifieri jiena nista' nkun qed nitkellmu fuq il-buttuna tal-ġlek. Vera, ġifieri intom tafu fuq x'qegħdin nitkellmu. Yes, 100, 100. Le, s-soltu meta nsemmi jien, lajnejek, taf meta tara dal-choreographed swimming għaw synchronized swimming, kulħadd jagħmel hekk f'daqqa. All right. Mallu ma xed Massive tisemmi. eye roll. Dan isgafa il-bon u rajt bija. Il-krekis kollha bija. Kreat il-psikoloġija Jungiana, mela, għadilna. Bażikament. Li ma revoluzzjoni pritka jek jużbu, pritka. Dan il-psikologu li għallimni din il-psikoloġija u għallimni li jena dawem l-archetypes, palma taf inti. Jimma nafxej, jena nisma jedaw. U jena għanda ħafna mill-masculine archetype li hija king, warrior, magician, seeker, daw battom l u dal-ordu battek. Biex namel studju approfondit fuq il-psike. Eżatt. U s-subconscious ta' Dennis Gafa. U skoprejna li jena I'm very masculine. Ġifiri. Spiegalek why you're that masculine? Spiegali, pero kont diġa għandi idea nista' nifhem għalfejn. Għax bażikament jien kif trabbejt I am very much like my father. U trabbejt bċertu indipendenza, bċertu, besides being like my father, tajpu koll nsemmu li għandi ommi, she's a very strong character as well. So, ma nejdux ġas missiri, għandi kemm ommi u kemm missiri, u ma tnejn is very, very hard working. They're both leaders, so jina trabbejt mentalita ta' I have a very strong leadership trait. U l-ħin kollu, u dina ġifiri kol madni fit-telet session tiegħi ma' terapista. Imma qed nipprovaw nifhmu għalfejn dejjem irrid inkun il-boss, dejjem irrid inkun I need to be protecting myself. Dejjem waħdi, infatti ma tantx għandi ħbib close, infatti dejjem imbagħti f'relazzjonijiet romantiċi minħabba dan il-każ u terapista jgħidli għax tant inti in your masculine energy li ġeneralment raġel ma jistapportikx. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jenuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom li mrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Għandek xi ipotezi għalfejn dejjem għandek bżonn tħossok li inti qed tmexxi? Ma tantx nafda. Jiena perfezzjonista, jiena dejjem nemmen li jekk irid biċċa xogħol irrida sew irid nagħmilha jien. U infatti. Ma daw li qed tispjega huma kollha utli ħafna ġifieri għall-konverzazzjoni. Huma kif tippreżenta ruħu il-fatt li għandek il-masculine energy. Il-mistoqsija li qiegħda taħt, dan kollu fis-saf ta' taħt huwa għalfejn minn fejn ġejja l-idea li għandek bżonn tkun dejjem tmexxi inti, li trid tistrieħ fuq hekk innifsek, illi fl-aħħar mill-aħħar hemm Denis għal Denis. Naħseb I should mind my own fucking business, jien. La, xejn, I'm a very open book u jaf, iktar ma jgħaddi l-ħin titgħallem. Jaf ngħid affarijiet li mhux suppost read on. Suġġettiva ħafna ta' dik. Ifhem. Jien naħseb fear of it's a lot to do with fear. It's a lot to do with fear of rejection, jista' jkun fear of abandonment, fear of being taron fik ġifieri, fear of rejection, fear of abandonment. Yes. Infatti qed naħseb għax qed ngħid fear of qed nipprova insib kelma oħra għax hemm waħda mill-archetypes li qiegħda għolja ħafna u tista' forsi
tikkorreġini inti. Is it the orphan li għandha x'taqsam with this case? Yeah. Would it be? Yeah, Yes, yeah. okay. U dal-għodu għekkat lekin. Aha. They have orphan, it's very Aha. present. Aha. Yeah. Ħafna nis naħseb li huma in the public eye għandhom ikollhom quite a high level of orphan. But I'm not going to tell them why. I mean, That's for us to know, for you to find out. il-fat li jena jien min jien naħseb eventualment u għalek qed niġi withdrawn minn nies. Naħseb minħabba li jiena sirt minn jien u sellajt li l-nifsi għaw fuq. At this point in my life naf li there will come a time when I won't be here anymore. So naturally I'm starting to find my peace in solitude within myself. So you're looking for something a bit of more depth, especially as esplorajt dimensjoni ta' ħafna dimensjoni tal-personalità tiegħek. I mean, ħajti għamilt minn kollox. Kont minn mindu kont żgħira. I was everything and anything. Kont nagħmel il-ballet, kont punk, kont rocker, kont inkun ma' grupp tal-goth, kont emo. Minn kien fin-90s, minn il-90s jafx qed ngħid. Emos, mux bħal ta' Nirvana u grunge, okay. No, emos kienu kelli l-frenza jek taħt qoddim għajnejja. Okay, alright. Xi Dr. Martins u... Kont minn kollox, kont relazzjoni fejn tinsir. Għandek ritratti u ta' Dennis Gaffa? Le, s-sibur. Mela, jeżistu. No. Jeżistu. No. Jek għedin fuq l-internet. Hopefully they're not. Legali. Insomma, kelli ħafna, kien hemm żmien fejn tinsir kont żgħira ħafna. Lek dak it-tirju. Jiena xi ħaġa li ħafna nies ma jistennewx minn għandi għali my dream is to have a family of my own. Issa, u You hemmhekk. can't have a strong orphan archetype without having that pull. Eżatt. U hemmhekk fejn qatt imur it-terapy għax ovvjament relazzjoni falluta wara oħra bdejt ngħid imma kif ħana salat tfalin, meta ħadd ma jistaportini. Ma ħabdew mitfuli, inti twilit Marsa Xlok, kif għattilna, u kontu erbaħwa? Jiena żgħira u tewmija ma' tifel. Ok, kif id l-esperienza li tkun? Tewmija, I mean, to be honest, xejta barra minna, fis-sens, naħseb il-fatt li aħna ġuvni u tfajla ma tantx tagħmel dik id-differenza enormi, eżin dak l-impatt kbir. Però il-fatt li kelli ma minn trabbejt ma' xi ħadd li kien fl-istess ilma tiegħi ċertu żmien li pereżempju anke noħorġu konna flimkien, dejjem nagħmlu affarijiet flimkien, imma mhijiex problema però li ġara bejn u bejn hija li jiena kbirt vera malajr u hija dam naqra iktar. Kif affettwatek dik? Fem, mhux li affettwatni issa, ċalek qed ngħidlek ma tantx naħseb naraħ issa xi ħaġa grandesk il-fatt li nagħtew miegħax. We both discovered our identities at a very young age, fis-sens li hu inta fajla bil-PlayStation, total opposite. U jiena bum mill-ewwel nitlaq barra avventuri, ħafna ħbieb, gruppi ta' ħbieb qudiem il-bieb. Jistennewni biex noħroġ, I was very loved, u dejjem irid joqgħod id-dar ġewwa magħluq waħdu, ġifieri. I mean, he's normal, ta' ġifieri, mhux ħażin, imma he's a very quiet boy. U għandkom minn dawn l-affarijiet li għadu li għandhom it-tewmejn. Le, u għalhekk naħseb għax aħna we're not identical, ġifieri, għalhekk naħseb li fil-verità it's like iktar ma naħseb għadet pjaċir tlebbisna l-istess, għax niftakar karnival, parties, dejjem libsin l-istess u l-ġuvni u tfajla. Jiena bid-dublet u bil-qalziet, fimti kun xikun, like, tlebbisna xi tlebbisna u l-prinċep jiena il-prinċipessa. U l-bqija ta' siblings tiegħek? Mbagħad għandi oħti ta' nofs, kwieta ħafna u ma ngħid xejn iktar fuq għax ma tux biex meta nitkellem fuq għax she hates being in the public. Imma nħobba daqs dawn l-għajnejja, daqs kemm inħobb ovvjament l-oħti kbira wkoll. Oħti kbira simili ħafna tiegħi, għandna affarijiet simili bħal ċertu traumas, ċertu characteristics, we're both very fiery. Imma ovvjament jien dejjem ngħidilha, jien dejjem mhux lilha ngħidilha ma ngħidilha xejn. Għax toqtonni. Jien dejjem ngħid li oħti l-kbira l-iktar waħda li kemm għandna
flaws minn trauma u dal-affarijiet. Iktar waħda li qalat. Għalfejn għax naħseb minħabba li l-kbira, she was the trial and error of my parents. Ġifiri, u kollha ġifiri nħossu għalija ta' dil-ħaġa li kella tkun responsabli, li kella tħuħsib li sabas nikbar minni. So nemmen li u peress li għammu misri jaħdmu ħafna u dejjem xogħol isa in a way meta kienet kella 10 snin kelli 3 snin. Sorry, quick maths. Kella trabbini li bħal speċi kella tkun hemm bħala that mother figures. So nemmen li trabbit b'ħafna responsabilta u l-lum il-ġurnata the roles have switched. Ġifiri, jiena għamilt ħajti niġrila u niġrilem avventuri u għamilt minn kollox karozzi u moturi. Ija għamlet tfulita dejjem responsabli bil għal infatti kienet għat iż-żewġ ta' 20 ta' 2023 ta' 23 kont nejx barra minn Malta naħseb dak iż-żmien. Imma mbagħad l-irwol inbidlu. Illum il-ġurnata she's a wildfire, like she's very free-spirited, fuq taħħa ħafna, very rebellious. Tinkwieta? Min uħti? Inti fuq. Jiena. Mhux essaċ tax. Ijak m'għandha xejn, mhux għandha ħafna, ma intelligenti ħafna. Ġifieri, kienet il-persuna li għalmitni il-philosophy, psychology, kienet li jekk pereżempju jiena mbagħad ħafna b'anzjetà u meta kont żgħira kien ituni ħafna panic attacks. Kienet li kienet hemmhekk għalija u tallimni x'inhuma u tallimni kif. So, in a way, jiena kont vera lakja ħafna u daqat mettila li kelli lila f'ħajti. Meta miskina ma kellha l-ħadd. Għaxi ovvjament il-mami dadi dejjem xogħol imsiken ovvjament. Għalfejn qed mettila. Ma nafx. Speraw li tara ħadin. All right, Andrea. Kelli nagħmel reklam tal-patron, però l-patron spiċċa. Kull min jiġi studio jaf li il-patron l-għawek inħobbu ħafna, tant inħobbuh illi għal-miliet id-dubbajnilkom offerta splendida. Senjora raxanna likom. Sabaċ. L-offerta tmur xi ħaġa hekk, il-ħolqa qiegħda x'imkien fid-deskrizzjoni, għal daqstant il-miliet ħieni il-Patreons kollha tagħna, nixtieqilkom ħafna ferħ u ħafna tekila. Kif inti mal-ħbib, mal-familja, inti affectionatek, tesprimi ruħek? Ara, jien minn kont żgħira, jien dejjem kont tipo the odd one out, fis-sens jien nitlaqt mill-business tal-familja meta kont żgħira, jien li rrid l-indipendenza tiegħi, jien li rrid il-missieri għatlu I don't need your money. Ovvjament imsik huma jaħdmu għall-flus, ma ġifier mhux qed ngħidu li ma sinjuri. Wow, bis-sema. Eżatt. Imma missieri dejjem provaw jgħalmuni l-importanza tal-flus. U jiena dak iż-żmien meta kont żgħira, I was against money a lot. I hated it. I hated money, I hated work. Kemm kellek żmien meta għaddejt minn kelli 14, 15, infatti kont dipendenti ħafna fuq l-arustija dak iż-żmien. U ma ninsjaqathom dejjem tgħidli il-flus huma importanti mhux biex tixtri dik u il-flus huma importanti u ħadkun taf la tikber biex ikollok biżżejjed biex inti ssostni lilek innifsek u ssostni jekk ikollok it-tfal, insomma, anyway, eventwalment ġejt fi kliema u eventwalment rabbejt ċertu ovvjament knowledge biex nifhem il-lom u l-missieri għalfejn kellhom jaħdmu. U għamilt żmien twil ħafna kontrihom u niġġielad magħhom fuq hekk. Din l-idea ta' I hated money, I hated work, kienet timbet mill-fatt li ommok u missierek. Dejjem xogħol. I hated it with a passion. Infatti kont l-ommi jiddispjaċini sal-mewt kemm il-darba bikkejta najjara x'inti moħħok fix-xogħol u inti dejjem inti ma tridx inti xawalija, dejjem tinsini l-iskola, minn daw affarijiet li vera ta' ġifieri it is what it is. Imma ultimately looking at her now li għadhom sissa jaħdmu u tawni kull meta kont fix-xit għalawni minn ġoxxit ġabruni minn xari u kienu huma li salvawni. Despite anke kien kunu miġġildin, anke kien ngħix naħlor tad-dinja, xorta għalawni mix-xit, illum il-ġurnata napprezzahom u ngħid man, kemm jien fucking asshole. Kemm kont bitch. U issa il-fidwa, il-redemption ta' Denise Lasshole. What does that look like fil-kuntest tal-ġenituri tiegħek? No, illum il-ġurnata, xorta ir-rebellajt kif rid jien. Xorta ġifieri
xorta għax inti at the end of the day there's still a trait of toxicity which they don't even know about. Imma jiena min jien biex nallem il-lom u l-missieri in their 60s x'qed jagħmlu ħażin f'ħajjithom. Jiena nħossni pastaża biex nillhom min jgħidilha ma għamilt tfuliti tagħmel li hekk ħażin meta jien naf kemm ħadmet u minna li għali qed tagħmel tajjeb miskina. Jien min jien biex issa ngħidilha qed għamilt ħażin, taf x'rid ngħid qed tifhimni. Kemm riċenti din tal-li għattajt inti huwa proċess kbir ta' maturizzazzjoni. Ħafna. Infatti jien li mintu kon zaħira, jiena tlaqt mill-biznis ta' familt, ara, meta kont teenager, dejjem kont nħoss naqa differenti, u dejjem kont ribelluża, u dejjem kont niprofa affarijiet differenti, pero ħaġa li ommu missieri dejjem ħabbew fija kienet li jiena onesta. So jekk jiena għallawni u għażżewni u xebbawni, jiena kelmattilhom. U dejjem kien jafu fejn qiegħda miegħi. Jiena jekk meta kont żgħira bħalma jagħmlu maġġoranza tan-nies missejċi droga, jina l-lommi kont nejdila. Ġifiri kont tibta persona li ħalq kbir, minn daqsek tħad f'ħafna xiet, għax ma nafx nikdeb, tant għandi ħalq kbir, li jekk nikdeb ninqabad fil-gidba, dejjem u għad nisallum, ġifiri, jax ħagġa li għed naħdem fuqa. Li ma tinqabadx meta tikdeb. Le, li ma nparlax, ma nparlax zejt. Uħobu li ma ninqabad. Imma, meta kelli around 20, jina uħdimt u stinkajt ma' missieri. U meta kelli xi 20 sena fil-business tagħhom. U dejjem kont nipprova waqt li qed naħdem fil-business kont nipprova nsolvi problemi tal-familja, kont dejjem very active u nitgħallem u nistudja u jiena skola kont ħażin aġeb fis-sens ma tantx kont waħda li nħobbeġi kienet iddeqna l-awtorità. Mela, fuq l-iskola ħanitkellmu li interessani huwa wasal fil-punt li u ta' 20. Okay, sorry. Double cashback is back again. Twice the rewards for the same spend. Double cashback is back. Yeah. Double the cashback, double the joy at Wellbees. And don't forget, when you tap, you get massive savings in your app. Wellbees, cashback, price drops and more. Jina missieri ta' 20 sena. Tlaqt mill-business. Ta' 20 sena missieri għalli inti m'intix kapaċi tgħix minn ajrna. U jien jekk minn xej I am very competitive. U jiena challenge noħodha u nixroba. Ġifieri I love it. I love a challenge. Okay. U x'inqalli jekk missieri, ovvjament jien bl-ansjeta kollha l-għandi kont anke noħol mediċina il-primli tal-ansjeta. But u tajt one way ticket. U mort nix l-Irlanda wahdi, u kikun ngħidlek kemm bżajt. Xar wara xar, naħsibha biex imur lura. Imma I did it. U I did it until I heard my father's words telling me, please come back. We miss you. U għalija, that is all I needed. Tajt ticket lura u ġejt lura Malta. Ovvjament ma ġax mort fil-biznis tagħhom għax ovvjament imbagħad tallimt li vera waħdi nista' nsostni, I can sustain a life. Kif wasla din please come back? Kien il-miliet, ovvjament immissjawni, ovvjament I made my point, induna li vera kapaċi l-Irlanda jina, I mean you should believe in synchronicities. L-Irlanda, kif wasart l-Irlanda, ħaġa wara ħaġa bdew jiġru in my favor. So jina għal-kem orret kont dejjem bidweq, ovvjament it-temp ma tanċeni. Everything was happening as if it was meant for me to happen. Jinnaf, jekk immu vjaġġu, kont qed ngħixu hostel l-ewwel 10 tim. Bib ma l-hostel fetaħ tattoo studio u kellhom bżonn manager. Me being having the managerial experience that I have in the business and the tattoos that I have, ovvjament sibt xogħol mal-ewwel. Minn hemmhekk kien hemm xi ħadd li kellu dar, għax ovvjament l-Irlanda il-housing it's a very big problem biex issib biex tgħix. Kien hemm xi ħadd. Expensive. It's expensive, tgħix ġo biċċa gabuba għal-eluf kbar, ġifieri it's quite a big problem. Però mbagħad pereżempju xi ħadd li kien qed jaħdem magħna kien sejr l-Awstralja and he had a room vacant in this beautiful house with his brothers. Ġina sibt like accommodation straight away. Anyway, waħda wara oħra, like everything was happening so beautifully for me. Imma mbagħad xorta kont nimmissja l-familja, xina at the end of the day kelli 21, jiena mit 21 sena imkaħla mal-mami u d-dadi, kemm xogħol, kemm dar taf kif.
il-ħin kollu ma' sormum. So jiena biex u vera, biex drajt ma' noqgħodx ma' missieri, vera kelli dak l-attachment li għal missieri. Imma jiena minħabba li I cannot stand someone telling me you cannot do this. Jiena dik ħatta bħala challenge wet leja għal paċenzja. I You wanted can't to do prove this. him otherwise. I wanted, eżatt, I wanted Li huwa kurjuż li għalfej l-Irlanda, għalfej mhux sempliċement tlaqt minn negozju. Mela, kemm il-darba tlaqt minn negozju l-ewwel net u qatt ma jnexxi li number one Malta żejra. It has its advantages and disadvantages. The fact that Malta is so tiny, everywhere I went, dejjem sibt il xaħat u dejjem li għamilli ħajti miżerja and I always fall back to my comfort. Ġifieri l-Irlanda meta kull darba li ħassejtni uncomfortable, I couldn't just leave. I had to sit with the discomfort and learn from it. Ġifri, ħloqt il-kondizjonijiet biex inti fil-pozizjoni, meta tiġ pozizjoni li antipatka u diffiċli, flok terġa dur l-ura fuq missirek, mandek xazla. Da bħal meta, ma nafx jek intix fan ta' Ryan Holiday, pero hemm l-ktib, hemm The Obstacle. Brother, I'm not sorry. Is he? Brother. Yeah? If you open my Spotify, Oh, this is vera. a big time. I love him. Big time. I've read all his books. L-unika wieħed li ma qrajtx kompletament huwa il-Meditations, għax ovvjament it's not really, it's just Il-meditations dawk li huma 365 meditations and it's one per day. Ma dak is like Dak bdejt naqra l-ewwel tlieta mbagħad kont Pero l-kodba tiegħu that's him. So Obstacle is the Way, l-ewwel ktib li qrajt, it's an incredible book. Ovvjament there's Ego is the Enemy, imma li vera għallimni huwa Stillness is Key. Stillness is Key, ma nafx hekk rajtux, imma it's amazing. So when I've learned that when you want answers, in stillness you'll find your answer. Quoted by Denise Kim Gaffa. Stolen from Ryan Holiday. Ryan Holiday. Actually, word by word, it's... Verbatim le, ma naħseb xaġa simili. Ovvent l-idea ta' silenzju, xaġa li hija xaġa li diffiċli ħafna li. Silence for me it still is a big problem. I find silence very uncomfortable. Imma again, because I love a challenge and I am my biggest adversary, competitor. Yes. I know if I hate being alone, x'namel? I stay alone more. Ġifieri, in that sense, I'm very contradicting. Għax I am someone who loves to talk and loves people, but I know that from being alone, I need to learn. So... Nasab ħafna contradictions dwar. Yes. Ħana nkomplu nesplorawhom. I'm a beautiful paradox. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela, isma, l-għu semmejt it-pinġija ta' 20 diġa kellek? Mela, jina pinġija bdejta 15. Kif irnexxilek tibda ta' 15 it-pinġija? Isma, by the way, whisper l-żebejnietna, jena wkoll kont tlaqt l-Ingilterra biex nagħmel dat tip ta' monastiċiżmu u naħseb l-pinġija tiegħi ta' 16 naħseb kont. Esra, tara. Għaddejtek però. Fuq. Iktar masculine minni li. How did that My start? masculine energies. The animus, strong animus. Min fej bdiet? So, ta' 15, jina ma' mjudda didem ħallewni libera u fuq ek nirringrazzjom għax għamiltu għaffiċt minn kollox, pero thankfully I have no addictions. L-mġurnata l-ampejjeb, la nixrob, la nħu drogi, ma namil xejn. U li kikun jihu, believe me, kullħat ħajkun jaf, għandi ħal kbir. Naħseb l-unika addiction li għandi l-imparla. Pero issa wkoll taqbiżlek ukoll li mannis. Imma Tkellem il-klib. Nitkellem ħafna waħdi, ħafna. Issa sirt jina xaġa li ħadd ma jafu jina nikteb ħafna. I love writing. Mindu kelli 10 snin illi nikteb, ġifieri wara ħares min jaqra il-journals tiegħek. X'tikteb? Stejjer ta' ħajti, literalment, kull ma jiġri f'ġurnata u x'naħseb u kollox u mantras u quotes u poeziji mindu kont żgħira anke l-iskola, iktar ħaġa li kienet
L-unika eżami li ġibtu marki tajbin kien l-English Literature. L-unika ħaġa. L-English in general, imma literature kienu ġobni ħafna. Insomma, biex ma nerġax naqbas fuq soġġetti ieħor. Kont kien fuq pinġija, ta' 15 kien għamilt l-ewwel pinġija. X'kienet l-ewwel pinġija? So, minħabba li kelli del freedom kbira jiena, niftakarni qiegħda mar soġġok qed niġri ma' sħabi u kelli ħabibti jekk kien għandu kif xtara gun minn fuq online. U għalija nagħmlu tatu, konna jiena u xi grupp ta' xi tliet ħbieb oħra. U randomly, out of nowhere, qed naqsam it-triq ma ninsija, qed naqsam it-triq ma' xatta Marsa Xlok. Il-ħabibti jettela, mmur nagħmlu tatu. Għatli okej. Badna tal-linja morna z-zejtun. U insomma, għamilt li għamilt. U thankfully, għamiltu f'post fejn ma jidirx. Għax, obviously, at the time, il-linka ma kienieċ li għallum, il-teknoloġija laqqas, as in, it's very thick, the lines are very thick. Ovvijament they spread, insomma, miex sabiħa, rajt għamilt farfet, u ma nasib li għadu jintaraf li farfet, just so you know. Imma mbagħad ta' 17. Any regrets li għamiltu dal-farfet? La, xej. Just something to know about me is I regret nothing in my life. Għax at the end of the day, whatever I did was something that I had to do for me to reach to the place I am today. Ġifieri biex jiena qiegħda fejn qiegħda llum, kelli nagħmel dak li għamilt. Kelli ngħaddim il-hardships, kelli nagħmel l-iżbali, kelli nweġġa, kelli nitlef in-nies, kelli nitlef lil innifsi. U dal-farfet għattelhom il-ġenituri li għamilt. Mbagħad, ovvjament l-għada mort nixxi bikini mal-mami. Genius. Ovvjament ommi ratu. Jiena ommi she's the good cop, missieri bad cop. So ommi dak it-tip kif ratu għart li għal-ħares jaraħ missierek, għart li miġnuna, konna għedin qudiem in-nies, u għamit id-diq tamel xejn qudiem in-nies, so mamlit xejn, u bat laħqet isa għart li kalla tajli, so għamit għanda tatu zejra. U ġast dak kollox, bat għart li għal-ħares jaraħ missierek. Missieri dat tatu għat tadu sallum, li għaddew ġviri 15 years, għaddu sallum bis għalli għat fuq dal-istrina ta' farfet. Missieri darba għalli fuq pinġija, meta għamiltoni. Issa missieri ma jaħmilix. U meta għamiltoni, ma ninsjaqat, għalli den, taf li ma najdlek xej. Għalli ma madunna. U għek bil-mawit. Għalli, kejf ħassejb roġol iridik? B'dik it-pinġi jamon għalli. U jina, insomma, għalli, kif ħassib, mux roġol, avukot. Taf int il-mentalita li jisib raġel surata nisir tkun avukat, tipo tabib u għek. Anyway, funny story, a few months later, l-arresti kelli kien avukat. Jista' jkun li kella xtaqsa ma l-sfida li tafa' qudiemek missierek? Jiena naħseb I manifested it. Iktar mill-sfida. L-unconscious, your subconscious, dan uħodlu għal-papa, laqajtu. U nista' ma nlaqgħu xi ħaġa li għettu dan avukata. Għalfej jitpenġija? Ma nafx istrax. Hija xi ħaġa li saqswili ħafna nies, imma qatt ma jisni. Nosti oriġinali ħafna mela. Ara, from obviously analyzing and overthinking li nħobb nagħmel, naħseb, it all started from rebellion għalfejn, għax I had the opportunity to do whatever I wanted as a child. Ġifieri kelli l-freedom talla bil-maqti. So, minħabba li ħafna nies ma setawx, minħabba li at the time ma tantx kien out fajlet bit-pinġija, I wanted, and I am still like this till today, to be the odd one out. I wanted to be the girl with tattoos, rather than the girl who's all pretty and all shit wearing skirts on Instagram, ġifiri. As in, no offense, għax ma la jihdu għal-jom in-nies, no offense to that. Għamil żmien dik it-tfajla wkoll. Imma at the time, I wanted to be that person. I wanted to have that identity. U bat impenġi, ġejt recognized ħafna għat pinġiet tiegħi. Mbagħad isek a combination of being a fisherman, having tattoos, being an attractive girl. Ovvjament mbagħad it boosted my social media. Spiċċajt jien min jien illum. So I thank having tattoos, I thank that decision in my life. Għala volja ġieli naħseb ta' ngħid Madonna jien għandi dawt pinġiet kollha l-ħajti. U x'tagħmel minna dil-biċċa tax-xogħol? Meta naħseb hekk? Xejn ta' fil-verità
ħanejlek xi ħaġa li dil jifhmuha biss in-nies li għandhom bit-pinġija. U inti forsi tifhimni. It becomes such a part of you li you don't even realize. Then jiena ġieli nkun għaddejja fit-triq u ħadd taħares u jiddej double take, jiddej double. U ngħid ma dawx qed taħarsu jien in-nies. Pa speċi anke ġieli xi ħadd isu jiddarras meta jarani. Jiena qasna tikas, u mbagħad niftakar ngħid shit. I have a face tattoo. I have a neck tattoo. Fimt, I still make part of the smaller percentages of women with tattoos in Malta. La volja l-lum ġurnata kibret iktar u saraw iktar tfajliet. But at the time ma konċ tara meta bdejt jiena, il-ħadd ma kont tara. Infatti kont recognized ħafna fuq hekk għax anke meta tfajla tagħmel tattoo. U kienu jgħidu kienu jgħidu li għamilta ħabba fik. So I kind of ġed ngħidlek li jiena ħloqt it-tattoos ġo Malta ta'. Imma I kind of motivated women to get tattooed. U kif tażel lim tattoo tagħmel? Mhux ħanqod nikdeb. I mean, you like something, you go do it. Da memx. Ma tantx għandi tattoos li għandhom meaning, imma ħafna mid-drabi you like a photo, you like a picture and you go and get it done. Memx għalfejn tkun tfisser għalik. Memx affarijiet ta' memorja dal-punt f'ħajti li. Delete iwa. So għandi delete jiena mimlija per eżempju għandi l-mami u d-daddi, għandi l-ħanut Tommy, għandi Marsa Xlok, għandi l-kafe xan ħobb ħafna l-kafe. Għandi. Botta di. U għan ikkonkorri. Thanks. Times 2 espresso. Sepu. Ija, please. Għandi t-pinġija l-iktar wahda li għandi għal-qalbi. Eżin l-iktar wahda li għanda significance u hija għal-qalbi. Għandi t-pinġija għal-ħabib tiegħi li kien kommitta suicidju. U qabel ma before he did the act kien kitib litra u firmaħa and he was a very good friend of mine. U għamilt pinġija li with a letter. Għatux għas s-suf ta' idea, sorry. Fatti, that's a hand holding the letter and it reads bro, B-R-O. Eventualment rit li namil il-firma tijaw. Imma l-litra meta muvjajt id-dar t-lifta u dispiċina ħafna u reċenti kont meta d-dejja minn wieħed mill-iktar żminijiet korroħ f'ħajti. Qed inqelleb ġifieri xalaqt il-ġim, kelli ġim jiena walaqtu, qed inqelleb ġol affarijiet biex nitfal affarijiet posthom bidmuħ f'għajnejja. Tqelleb ġol garax u titla' din litra. And it was a magical moment, jisni. Anyway, so didej minn zomma mija infatti. U rajta f'dak il-moment litra. U naqraħħa when I'm going through a tough time naqraħħa il-kliem u sabiħ ħafna. Reċenti rajta u ma naqraħix ta' spissa it's quite hard when you think about it. Anka il-fat li qed jgħidli li ħajamel għax fl-litra qal u kiteb jiena ħanamel li għandi bżonn nagħmel. U at the time kont għadni żgħira kelli xi 19. You wouldn't think that someone would do something like that. Fis-sens inti toħodha bħala u huwa just qed jgħidha. Ma meta qrajta fimt għax ix kienet jirreferi. Imma jien naf inti fejn. Ba' assumejt li huwa kliem. Eżatt, assumejt li huwa kliem just qed jgħidu. Eżatt, ma fatt il-ġurnata kien hemm żminijiet fej id-dispjaċina x'qed Madonna I could have been there for him, I could have been the person to save him, imma I did what I had to do biex nipprova nitgħallem u jkolli compassion towards myself as well li ma nitfax il-tort fuqi. Ma apparti dik il-ħaġa x'kien hemm tant tajjeb illi f'dak il-moment li kellek bżonnu inti li bdejt taqraħ u takxit ta' faraġġ. Għax jiena dan minn kien dal-bniedem miskin kien għadu żgħir u kellu daqsxejn ta' vizzijiet koroħ u fir-raħal tagħna ma jistax kulħadd kien jevitaħ. Kien għadu żgħir ħafna, kien ħafna iżgħar minni. U jiena being the caregiver that I am, da kont nieħdu miegħi x-xogħol, kien isu ħija żgħir. U missieru kulħadd kien li den x'inti tagħmel. Kien li oqgħod attentax ma min jarawk ipinġuk jew kif qiegħda. Xebħuk. U kont ngħidulhom I can't just leave him.
U kon dejjem minn għalija li darri tinsalvaw u fej kulħadd kien jevitaħ dal-bniedem jien kont dik il-persuna li kont inkun hemmhekk għalih. Ma konniex inkunu flimkien għax hu kien ħafna żgħar minni. Però jekk pereżempju wara jien naf wara jkollu għaddej minn xi ħaġa ħażina kien ikun irrid isib il-comfort kien jiġi għandi. Għandi u għand in-nanna tiegħu dak iż-żmien kienet għadha ħajja. Meta mietet in-nanna, fl-ittra kien kitib li wara li mietet in-nanna tiegħu, jien kont l-unika persuna li kienet baqa f'ħajtu li kienet tħobbu tal-ju. Thank you. U fl-ittra kiteb kemm jiena mara rari fil-ħajja li ssib li xi ħadd li ħabbu palma ħabbejtu jien għalkemm hu kien min kien, infatti li għal kif fil-ittra kien kitib li kif jista' jkun mara tal-kalibru tiegħek tista' porti persuna tal-ħażen tiegħi. U tweġiba tiegħek f'moħħok x'kienet? I have a lot of love to give. U minn daw il-momenti u minn xi ħaġa minn dak il-kliem nista' naċċerta ruħi li I am not a bad person. Ġifieri I have done good despite ġifieri l-żbalji li nagħmel, despite il-mess u l-massacre li ndaħalu fih. Imma easily it's kind of without sounding selfish and without taking a big up from it, tipo it's reassuring u at the same time kind of sad as I could have given more at the time. Imma dejjem kont noqgħod lura. X'kien l-impetus biex tuħsiewu dal-persuna? X'kien, sorry? X'kien għalfejn kont tħoss il-bżonn li tuħsiewu dal-persuna? Fejn kont tafu? Ma nafx. I've always had this need to help people, and the more damaged you are, the more I'm taking you on as my project, and I'm going to, as in, project is the wrong word, but I love fixing things. I love helping people. I love giving. This is a very feminine side of you. I guess so. We found it underneath the motorbikes and the I'll kill you tattoos. There is also Florence Nightingale. Il-reklami tal-nofs, ringrazzja allura dawn l-azzjendi illi minnarkom assolutament xej minn dan il-podcast, xej minn dawn il-proġetti l-Alkazin, xej minn dak li aħna nġestixu, niproduċu muwa fattiblu muwa possibli. Nirringrazzja l-bibtana tal-Browns, grazzi u koll l-ISS, il-bibtana tal-Maple, tal-Albert, tal-Garmin, il-Welbies, kif ukoll ta' Stretta, Derek Beats, Business Labs, kif ukoll Patron Tequila. Ara ħankomplu bil-konverzazzjoni jien u Denise Gafa. Isma, you wanna go back to your childhood? Yeah. Noħra, l-iskola allura. Skola, ħażin aġeb. Dumb ass shit. Le. Le, Toċ titħaq bil-sfortuna akademika tal-mistieden, bon, jek joġbok. Tal-nej. Ara, ma konċ liktar persuna brava fis-sens. Kont brava ħafna, kont makkakka, kont bil-Malti ħaxxejja, ġviri. Astuta najdu. Astuta. Dil-kelma għatma smajta, ġviri, thank you. Xi tfisser astuta? Astutu, like a cunning. Cunning, like okay. Sharp. I was very, very sharp. Fejtlu, anka kont kreativa ħafna, imma kienet id-deqna ħafna l-autorità. Dik li bnidem jgħidlek poġġi bil-qeda. Tiċċaqlax. Mux għet nifem minn fejn ġeja din il-rebellioni kolla, dan il-sens li għandek bżon b'ximot tiddeliba, tinħeles, tinfatam minn xi tip ta' repressjoni, għax għettaj li ġenituri kienu jituk din il-libertà u dan il-ħelsin kollu. Minn xiex, fej kienet din il-priża Għala, xaħġa li mux ħatismani, mux forsi mux ħatismani, ma li d-dejaq forsi najt publikament, ja mux ħanajt xamlu ħazina ma' missiri. Imma ovvjament, hemm il-flaws tagħhom, daw msiken ma mhumiex perfetti. Ġifieri, ir-rebellioni naħseb ġejja iktar minn
nuqqas ta' attenzjoni minn għantemmu missieri minħabba xogħol. Ġifieri kont irrebella biex Mhux hekk. Jiena ara disciplina zero. Ara, with freedom comes lack of discipline. U inti jekk tara l-ktib li ħojta Ryan Holiday, miktub discipline is destiny. And it tells you so discipline is love, ultimately. Imma di tal-limta issa, qabel kon naħseb li freedom is amazing, freedom. Like, u xi ħaġa li forsi batewna għażajra fihom missieri only because they were working too hard to sustain us, għalli ma ninstemax ħażin fuqhom, hija ma kenniex disciplina u ma kenniex attenzjoni. So, kollox jgħaddi, jekk għandi bżonn, per eżempju missieri, jekk għandi bżonn xi ħaġa emotional, qatt ma kont insibhom hemm. Mhux għax ommi kienet tipprova, missierina aktar bnedem strict. U mhux għax ma rridux, imma again, illum il-ġurnata jien għandi 3 tikli għattusa, meta jkunu wara ġurnata xogħol, jiġu jibku u jiġaqbżu fuq, jien sess nimbuttaħom u ngħid, qed nagħmel l-istess ħaġa. Alright, ma mhix tfal, imma I can understand why they did what they did. Però ir-rebellioni nemmen li minn hemmhekk ġejja, nemmen li ġejja minn nuqqas ta' attenzjoni, nemmen li ġejja minn a need to prove my father, to prove myself to him, a need to be recognized. Is that present still? Ajwa, I mean, minix perfetta, fil-sens, I'm sure li traits naħdem fuq innifsi ħanibqa noħodhom miegħi sakemm nikber, imma dejjem I'm always improving. So I'm always leveling up għal-ħares le. Nasib il-fat li inti aware, tindax. Nasib li il-vantaġġ li għandek issa huwa li kultant induna li tagħmel ċertu behaviors u tisma' jekk jena ħansus wara dat tip ta' I am my biggest critic, ġifieri tikreb dwarhom dawn l-affarijiet. Ija. Immaġna. U naqla l-ħajja. Titħajjar xi darba jekk tippubblika dal. Yes, sa jkun hemm affarijiet li nħu piċir li nixtieq nippubblika. Nippubblika. Għalfejn kienet ma. Xi kultant illi. Sorry, kultant nitlef il-Malti, mhux għax irrid, imma tant għamilta. Sissa kont eloquenti u extremely cogent, I would say. Ġifieri kont mur l-iskola. Però kont tkun ribelluża ħafna. Eżatt. Ħan nissuġġerilek biċċa kontenut malajr li huwa simil ħafna l-daljet tajt inti ta' The Atlas, taf minnu ta' The Atlas? Kien il-boxing coach l-ewwel boxing coach li kellu Mike Tyson. Imma mbagħad huwa Mike Tyson kienu spiċċaw ħażin għax Mike Tyson kien baslu t-tifla jew something along those lines. Però jgħid storja vera tajba Madonna wieħed mill-isbaħ podcast la smajt f'ħajti fuq il-podcast tal-Alex Friedman fejn jibda jgħid li da kien jaqla ħafna inkwiet fit-toroq ta' New York, kien jidħol f'ħafna violenza għax missieru kien tabib u missieru kien moħħu l-ħin kollu l-isptar jipprova jsalva n-nies. U mbagħad kien hemm mument fajtu fejn għala xeba sikkina u dajt li Atlas u jgħid fl-aħħar straħt għax ġierani missieri u beda jfejjaqni missieri. U f'dak il-mument what a big dramatic realization daj jirrealizzajt għalhekk kont qed nagħmel hekk jiena. U waqt li missieru qed jgħidlu qed jieħu ħsiebu. Dak kollu dal-25 sana jew kemm għamilt nitkisser u naqla ġo ġismi u nissawwat u nirriskja l-ħajja biex jiġi missieri fuq li u jismu Teddy Atlas. Teddy Atlas. Il-podcast issa nabatulek tal-Lex Friedman. Allora l-iskola inti qed li ma kontx. Però jiena ironically meta tlaqt mill-business ta' missieri, ħarġa badlek fuq il-childhood, meta tlaqt mill-business ta' missieri, u għadda żmien u eventwalment u muvjajt il-bot minnhom u eventwalment I've become the independent person that I've always wanted to be, I've longed to be. I've gained so much more respect from my father. Lillum il-ġurnata ġifieri għal-kemm xorta ma jissapportjax li ma naħdimx miegħu ma that's his mentality. It's fine. I love him regardless. X'tajdlu fuq qalbi ċa tax-xogħol? Xej ma ngħidlu, noqogħdu niġġieldu. We have very li kien għalih. Li kien għalih qed naħdem fil-ħut. Li ismani. It's never say never, ġifieri, jiena l-ħut nimmissjaħ u l-business tal-ħut nimmissjaħ ħafna. U kemm il-darba nikkonsidra nagħlaq, pereżempju meta ġraw li l-affarijiet riċenti ta' social media, qed għall-paċenzja tħana nagħlaq kollox qed ħarġa naħdem ma' missieri. That would make their lives so much better. U I would make their life
Yeah. it-tip li. Probably you can inject new blood into the business u Mhux nafx hekk, mhux tista' hekk. tagħmel biex- Imma he doesn't really support what I do. But it's fine. Hmm. It's fine. Ma mill-iskola il-bib tal-iskola. L-iskola ma konx tkun tħossok li inti daqshekk kapaċi. Aha. Dejjem kont ribelluża, per eżempju l-iskola niftakarni dejjem ndaħal ix-xorb miegħi, dejjem ndaħal xi sigarett, dejjem rid naħrab mill-iskola. Ħafna ommiet ma kienu ħallu tfal miegħi. Qatt ma kelli ġifieri. Kont niġi speċi ta' bullied in a way għax il-klikka ta' ħbib li kont ikun magħhom kienu kollha bravi u kienu kollha very, very, very beautiful looking girls. U dejjem iżommu ma' trends, u jiena kolli mohawk. Kont immur bil-qalzi timxammar bit-pinġija tidher. I mean, I was quite a tomboy, I wasn't the prettiest girl in school at all. Puberty has done its job right. Diċajta. Imma, kon niġi bulidu, u allura naħseb iktar ma kont naddim minn dawk l-affarijiet, iktar kont namel biex niġbor il-recognition minn għand in-nies. Anyway, ma kellix tal-lim bizzejet li ultimately... Kont iġi bullied kif? U le, għax kont nikol ħafna, jina għandi videos, it-tfal jitnejku bija għax kont qed nikol, għax nikol, u nisraq, mux nisraq, sorry, għat ma sraqt, imma, like, brida ma jriċ il-ħobs nihdu jien, u jihdu li videos jaqbdu mija għax għat nikol. Denise, dajem tikol, u jina bħal... Konna għaboċċa u kol, immaġina. This version of me. With a mohawk. Okay. Chubby. No eyebrows. Which at the time, the trend was to have a line on your face, on your forehead, like 2 lines. Boccia. Geek. Mush geek, sorry. Loser. I was an absolute loser if you look at me. Pero fl-istessin kont imqarba ħafna ġib Imma mqarba. I was the Peter Pan dakin. Le, mux Peter Pan. Xismu dak li kien jisraq. Stole from the rich and gave to the needy. Robin Hood. Robin Hood. I was the Robin Hood of the Immaculate Conception High School. Inti Immaculate Conception kont mu? Yes. Taħal tarxin? Yes. Bro, What? I'm not fucking joking you. What? Meta kont tifel qabel Shut up! Hemmhekk Oh, kont way, skola. no way. Sakemm kelli 7 snin. No way. Come on, next minute, fakkarni. Come on, you can say it. Isma, don't never ask a podcaster his fucking Shut age. up. Alla. Kellek il-sister Doris? Yes, of course. For Sister Doris. Sister Doris kienet tal-em il-religion u koll. Għamlet żmien. Yes. Yes. Oh, kont nħobba Sister Doris. Huh? Kienet ħelwa miegħi. Tiftakara lil Le, Sister Doris bis, propjament mux il-sister, il-beda li Giovanna. Sister Giovanna. Sister Giovanna, min kien l-Immaculate Conception jafx qed ngħid. Anka Abigail hemmhekk kienet. Yes, għasma. Sa xi grade 5. Semmejtek kemm għandek żmien għax għandi oħt il-kbira hemm kienet ukoll, ġifieri forsi kontu fl-istess klassi. Jiena l-boys ma lħaqthomx. X'isma' waħdok? Andrea Gaffa. Andrea Nselmu la minna. Andrea Hi. Gaffa. Ma konx Twila. toħroġ moħdi għal-madu. Ta' 7. Winna. Aħna tal-eta tagħna meta konna naraw boy qatt ma rajna boy imġiddem f'ħajjitna l-iskola. Kif jidħol teacher tifel l-iskola? Daqshekk isna rajna ġifieri xi mudell għaddej. So I don't agree with. U hemmhekk intom sorijiet terġgħu tajt. Mela. Imma kien fi żmien ovvjament kienet mixed. Imma naħseb il-primarja. Waqfu primarja u kien hemm għamlet żmien kien hemm anke sekondarja, imma waqfu meta l-ħaqtina. Aħna tlita li aħna il-girls kollha hemmhekk konna. Jiena l-ħadd li l-età żmien fejn suppost kulħadd celibate u hekk. Għana, jien niftakar kelli tifla Down syndrome fil-klassi tiegħi Pola. Okay. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' ma' Down syndrome. They're the most fun people. U kienet l-ewwel żmien f'ħajti li kont insib min iġġielet għax jaqbdu ma' xi ħadd li ma jiflaħx għalihom. U di l-aħba Sister Doris. Flok ta' li sewa għamiltlu fajjartilu. Kienet qasira, Ma le, ġgant niftakara Madonna, ġgant dok il-nuċċali jem, jisu daw il-nuċċali vera korroħ li ġewwa ikunu
Isom lenti sewda. eżatt. Istra Madonna xwaħx ta' mara. Istra niftakaraw stress. Jien niftakar fis-sena tiegħi kien hemm sister kontu nħobba ħafna. Kienet, infatti ma baqgħetx sowru, għax kienet anke toqgħod tkellimni fuq is-sess, toqgħod tkellimni fuq it-taxxar sota saqajk u fuq dal-affarijiet. It was very cool. U kif kien jkun hemm teacher raġel tara lila. Couldn't be right. Isflaħ mill-aħħar daw bnedmin. Asma ħanajlek jiena Titħajja titħol soru. għaddit li memma ħeżajra. Jiena kollox interessani and I'm a very inquisitive person u għaddit li minn moħħi biex nilħaq soru. Xewqa li kelli meta kon żgħira u qatt ma wettaqta hija li nkun abbatija. Tista' tkun abbatija fil-Knisja Kattolika. Ma jistax lok hemm knisja Never too late, mela. U issa ħansir abbatija ta' kif jarmin il-lem. Il-fader. Mux għalla xjajt fuq il-Midinbin. Ejja u l-Urandi, ġibu tfal l-Urandi. Tista' tkun the prodigal son. Can be. Close to it. U l-dik tiftakara kien waħda Franka, kienet kanta l-affarijiet tal-mużew. Telefon mis-sema? Le, ta' Inċempel il-bambin? Le? Jien niftakar, x'kien jgħidu la dik li mhux jgħidu la mhux embassy jew. X'jgħidu la li tagħmel qabel ma tibda l-iskola? Assembly embassy għal-modu. Wow, però kont ikun attenta. L-assembly dejjem konna nkantaw diski tal-mulej, kunu per eżempju anka diski moderni u hekk u dak li niftakar u. Di, naħseb kienet kantom, Sister Frank, mhux ma kienx storu, kienet Aħna konna tal-missjoni. nqabdu xi ħadd minn kull klassi kanta. Jiena qatt ma qabduni għax Li laqqas, sinceri minn Sister Doris, nimmissjak ħafna. Kienet tgħallimni reliġjoni ħadd. Jasra jien mela Sister Doris. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Apparti li kont ħoss li speċjalment fitin l-iskola u kellek dawn id-dritt kollha li speċjalment jetajt x'in konna naqra tomboy u kienu jibbulijawk billi jostriċizzaw. U le, jibbulijawni fis-sens għalhekk qedlek Inverted commas. Inverted commas, għax such ma kienx bullying dirett, imma thinking about it, I wasn't accepted u. Jiena kienu jaqbdu miegħi għax jien min jien. U infatti naħseb I was always, and I'm still the same, ġifiri, dejjem I feel like I'm the one, the odd one out in every situation, in every group, in everywhere. Ġifiri dejjem inħossni, anka kif naħseb, ġiri, u jina stess ġifiri I exclude myself automatically. U għalek mandiġ dawk il-ħbib li bħal mandom ħafna nis li jkunu minn kienu żgħar jew ħbib li jintaqgħu ta' spiss jew whatever, qatt. U għad nisallum l-istess persuna. Ma qditek ta' li inti the odd one out. I don't mind it, I'm kif tgħidha Għax għandek personalità, mhux għax għandek personalità li hija kif l-ewwel meta elenkajta kienet tara ċara speċa. I mean, isma' it can be a bit, it can get tħobb il-moturi minn marsa xlok. lonely, as in xi kultant ngħid issja jekk jiddispjaċini pereżempju qatt ma milt, jiena qatt ma kelli girl strip barra minn Malta. Pereżempju, xi ħaġa li jekk issaqsini x'tixtieq tagħmel qabel as in jinnaf, qabel kollok it-tfal, forsi, nejlek, għalla forra tista xorta jkollok, ma jkollok it-tfal, anyway. Aktar diffiċli. Eżatt, aktar diffiċli. I would love to have a girl strip, ġiviri, xaħġa li, għatma kelli. Where would you go? Dum. On the spot. Ara, if it's a girl strip, irrid ikun ximkien fejn ikun hemm ħafna buzz, ħafna xemx, ħafna beaches. So I would say somewhere I've never been, Ibiza, per eżempju, għatma mort. Fimt. Imma I wouldn't take a girl's trip to my favorite places pal Ireland, per eżempju. Ireland, shorta, your favorite place, għadu? It still is, yes. Għalfej. I don't know, ħanajlek Ireland għallimni ħafna li għazin, u għatma, l-ewel saqsejt naħseb mistoqsija għalfejn għazilt Ireland minn daqza postijiet. Imma naħseb. Wahda mill-300 li ma għadġiċ. Għax, ma nafx. I was drawn to it. I'm drawn to anything countryside. Anka jina min jien pala persona I love anka country as in
genre, tipo diski l-style, I love it. I love farms, I love Which is your favorite country singer? all time Luke Combs. Imma he's quite, naħseb it is very modern for your liking. Terġa tajarni xie? Sorry. Imma riċenti kont ħarġu ħafna Hey Luke! Riċenti fem il-country sar iktar popolari. U ħafna minn qabat joħroġ per eżempju bħalissa Kien wieħed reċentament kanta country about poor people and young people, poor people and kien fuq Joe Rogan reċentament kellu dil-hit vera kbira. Anyway, something it was tipo bida jitkellem ħafna fuq il- Do you like il-problem. country? Not my favorite, imma il-nana tijaj kienet tħobbu ħafna l-country, allura kont nisma il-country li għasna fissejħi li x-country eżat Patsy Cline per eżempju. U bat ovvijament Johnny Cash li huwa folk / country. Ara, anything, anka jina bħal mettajt inti tajt in-nanna, jina kelli l-missiri li introduċa dat tip ta' mużika f'ħajti. Infatti anka bħal Johnny Cash nafum blamment, obviously goes without saying Elvis Presley, singers as in famużi ħafna, ma mbagħad ikun hemm dawk li il-one-offs, ngħidhom il-one-hit wonders li country li remember their name top of my head, imma li ħafna midrabi ħafna nies ma jafuhomx. U mbagħad issib il xi ħadd, persuna waħda f'100,000 ruħ li tkun tafa u tgħid that's my person. We're meant to be friends. Yeah. So we're not meant to be friends, Exactly. clearly. Exactly, I think that is the reasonable outcome of this part of the conversation. Isma, l-għu bdejta li misena fuq relazzjoniet, dal-għu għat li special għalik naqra challenge għax ħagġa uħra u ħra. Xamilom partikolarment challenging għalik? What? Relationships? Relazzjoniet. U ovvjament, huwa punt importanti la darba inti determinajt li fil-futur li għak tista' tixtieq tara it-tfal. It-tfal, yes. Qed nasumi Ara, f'kuntest ta' switch. yes, so I mean, I am a modern traditional woman. Does it make sense? Perhaps. We're about to pero- investigate. What is a modern traditional woman? I don't mind. Well, I say it, imma naħseb subconsciously I don't do it. I say I don't mind being the woman fejn qed id-dar innaddaf u nagħmel dal-affarijiet li tagħmel mara ġeneralment. As long as the man is doing what a man should do. So what is the difference between a man and a woman as a roles? Men are Archetypes. archetypes. So men are they hunt, they protect, they provide. Women, they're gatherers, they do what they have to do, they nurture, they care. And I would, in an ideal world, I want to be that woman. Imma minħabba li l-lum il-ġurnata, I hate to say it, masculinity madix li kienet. Sfortunatament, I have to be the man. Mela, nintnu. Ok, nintnu. Le, Sirna pussies. le, mux kulħat. So my therapist Present says, company my excluded, therapist tells me, ovvjament. for a man to be happy with you, to handle you, you have to be more feminine. And if a man is as masculine and as a leader as he should be, I don't mind being the woman in the relationship as it should be. Ma għed tifimni xqed ngħid minnar ma ninsulta lil ħadd. ħanalek. Sara ħrasek li rizultajt il-ħafna nis. Pero ħanejnek issa ħanejnek tiġbor ġieħek, għaret ħansaqt ħan prova għalmenu, namel tentat illi nistaqsu ftit mistoqsijiet. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Huwa neċessarju però li biex tkun f'relazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar l-archetype huwa speċ ta' ideal
ideal kważi mitoloġiku li il-raġel huwa Zeus u l-mara hija jinna f'Delfi, naħseb li Delfi, u Atena per eżempju. Għalkemm dik kienet Atena, eżatt. Kienet tifla tiegħu u ma naħseb dak il-kulħadd kellu bambas, dak kellu ħafna problemi, Zeus kellu l-problemi. Mela, ngħidu fuq naħa għandek il-Dolph Lundgren u fuq il-naħa l-oħra għandek il-Florence Nightingale sewwa. Asnaf, eżatt. But we get the fucking point. Gotcha. All right. Issa, dak huwa l-estrem, huwa ideal estrem. Naħseb, hemm ħafna relazzjonijiet li huma pjuttost middle ground. U bifhem, u hemm relazzjonijiet fejn they accept li r-raġel ikun il-mara u l-mara tkun ir-raġel fis-sens bħala. Isma'. Inti tiqaf tweġġel, mhux tweġġel, sorry. Tweġġel eħwax itself, okay, it's not the right thing and it's unfair, okay. Mela. Ħafna jisju ma sensittivi ħafna fuq dawn l-affarijiet. Sewa. M'intix tkellem li wieħed minnhom. This is where my therapist says then stop being masculine. Mela. Inti qed titkellem fuq l-arketipi. Sewa ġifieri li tradizzjonalment in-nisa kienu jkunu d-dar u l-irġiel kienu jmorru fucking joħorġu għall-gwerra alla ġej esma' ġejn il-barbari ta' fuq l-orizzont. Alright, isma' hu paċenzja daħħal it-tfal ħammurna rexxid Madonna ħammurna. Isma' minniera ta' x'inqattaw hemmhekk tmur inti qalbi mur jien mela. U nerġa' ninżlu il-ġurnata. Illum il-ġurnata m'hemm xejn minn dak. Fexa m'hemm xejn minn daw il-ħaġijiet. L-irġiel m'għadhomx, u jiena ġifieri jiena ninżalhom il-kappella fil-verità it's very difficult to be masculine in today's age. Anka il-mod kif inti masculinity, proper masculinity is defined by integrity, emotional intelligence, protection, insomma. Illum il-ġurnata għalfejn qed tintilef. Għax raġel m'għadux jista' jaċċessa stillness within himself. Għalfejn, jekk qabel pereżempju, għax inti biex inti tipproċessa it-telfa, biex inti tipproċessa pereżempju, ħanġiblek eżempju, jekk inti qabel raġel kien imur hunting, kien imur ma' sieħbu. U sieħbu kien he used to hunt and he used to kill a deer meta dal-bnedem liħor ma kienx jirnexxielu. So he's feeling obviously failed as a failure. Dan għandu, għax m'għandux bħal manna llum x'in il-kelma daw tal-mobiles. Distrazzjoni. Eżatt. Minħabba li m'għandux dik il-quick dopamine hit biex ħossu tajjeb, dan għandu kemm qabdu il-ħant u marru d-dar u għamlu li għamlu insomma, he's processing his emotions. In today's age, men don't process their emotions as they used to. Allura, they constantly feel like they're hit gratification, that's the word. So, constantly they're feeling like they're great. Meta fil-verità, deep down, when you open up what's in them, it's all superficial. It's all fake. Allura meta mbagħad raġel jiġi biex jaffaċċja ruħu ma' a real life problem, he cannot handle it and he cannot deal with it, sfortunatament. Għax ma jistatax jipproċessa. Għalhekk masculinity isn't what it used to be, għax l-irġiel saru instant gratification. Saru if something doesn't work, you'll quickly go to the next. Saru ħadd ma jrid iħammeġ ideħ. Ħadd ma jrid jagħmel ix-xogħol. Saru in-nisa sfortunatament irridu jkunu r-raġel, so msikan l-irġiel, għas għandhom dak il-ċans, available. I'm mentioning toxic feminism, ġifiri. I am totally against it. Jien minix feminista, I'm an equalist. But coming from a masculine... But we're not as genders. Eżatt. I think we're equal. We're not. No, equalist fis-sens. We have equal dignity, we have equal value, maybe, as humans. humans. Equalist in that sense. Imma per eżempju, minix ħanajdlek, jekk per eżempju raġel, bħalmetlek, jekk jiena raġel in my relationship, if the man provides, I am happy to bow down and be the woman who'll stay home and cook and clean. As I said, I want to have a family. Issa jiena ir-raġel tiegħi tant he can sustain a family, għandu business tajjeb, whatever, li he can provide and I can stay home with the kids and give them the attention that they need, għaliex le?
Imma bħalma qed ngħidu Would you give sfortunatament. up public facing Denise Gafa for that? Oh, yes. I would give up my Instagram like that. Issa. I would probably, as I love photography, minn dukan zera dim il-fotografija, I would probably still take on some type of creative hobby, but I would instantly close my social media. If I had, dan, it's my bread and butter. Unfortunately, as you know, now, minix liktar blidma intelligenti ta' dinja. So, pala Għalfejn xogħlijiet. tajda dil-ħagġa. Le, fis-sens mandi skola, I don't have any degrees to back me up. Tipo, my Ma plan. tmexxi negozju, kellek l-opportunità tmur għal negozju ta' missierek u ddeċidejt. Eżatt, li tagħmel le, passaġġ tiegħek, imma. Żgur li għandek. U le, ma naqtax qalbi, ma naqtax qalbi. Minn. Imma minħabba li ngħiduha kif inhi, it's easy money. I mean, it's not as easy as you think, għax fih il-setbacks tiegħu, pero għalissa għandi commitments li ma nistax naqbad u ngħid daqshekk social media, għalissa nirrid inħallas id-dejn u tinħallas il-loan tal-post. And it's the smartest thing to do li nibqa' fuq social media bħalissa. And to take what I can from it until hopefully jew jinqala xi ħaġa jew deċidi li nerġa' naħdem ma' missieri or I'll do something. That's my next step. My next step is how am I going to Edha flimbo stjaw għed il-moħħok bħalissa. I mean, I'm going through this life-changing whatever. Metamorphosis. Tiġadni għadi. Mux you're not paying attention. ċet impedik li tidħol f'relazzjoni, apparti, biex hija din parti minna illi tħoss li hemm barra jew mill-esperjenza tiegħek forsi. Jiena kelli ħafna relazzjonijiet falluti. As in, meta ngħidlek relazzjonijiet falluti ġifieri ejn nitkellmu fuq a serious relationship. I've only had a few. You count them on one hand. Il-bqija, I've had many relationships, flings, lawlem, I mean, I love to love, and my goal my entire life since I was young was to be in a loving relationship. So I've always tried, whoever it is ġifiri. So fil-verità kelli, ma tantx kelli xi filter tajjeb ngħidu kif inhi. Imma dejjem provide, dejjem tnejku bija, they've rejected me, mhux rejection imma used me, I would say. And I was gullible and stupid and naive. Tasib li għamil xi żbalji li that made you prone li tkun used? L-iżbalji huma li tħalt f'xi ħaġa, ara meta kont żgħira mhux ħanikdeb ngħid, jiena meta kont żgħira kont forsi nħalli jinnaf, kont waħda minn dawk li l-ewwel date kont naġġel, l-ewwel date kont inħalli jagħmel li jrid. With the thought that he's going to be my new boyfriend. U kont naġġel b'moħħi, kont nifissa, u ovvjament wara darba tnejn tlieta da min irid mara tiġġennan wara ħbis biex kien jispiċċa ovvjament jew jitlaqni jew whatever jew mhux interessat u kont ikolli ħafna rejections. Da qegħdin ngħidu in my teens. In my 20s, when I started becoming who I am, this is where the tables turned. Mbagħad min kien jitnejjek bija dak iż-żmien kien jużani, kif imbagħad ġejt għax bħal mettilkom I wasn't the prettiest in the flock. Right, jiena kelli għandi whatever. Mbagħad rabbejt iktar maturity, ovvjament ħadsib li nifsi eżin kif nider id-dera tiegħu kollox bit-pinġija ġejt minn jiena, I'm recognized. Meta mbagħad dawk li kienu jitnejku bija, they resurfaced back into my life and they wanted me back and I started seeing the recognition from men. Automatically, because I was used so much, I hated men. So, subconsciously and unwillingly, I wanted to pay them back. Iġifiri, tnejkt birġil, zammejt this identity that I am a strong independent woman, I don't need a man, insomma, u iktar irġil iktar jġennu fuq kif dan intihom bis-sieq, u bdejt nħobb pjaċir. So then I have this identity of a strong and independent woman. X'inhi r-relazzjoni tiegħek
mal-irġiel illum bħala kunċett Issa. għadek tobot l-irġiel? No, għasxej. As in, there was a time in my early 20s, u meta tħalt fil-ewwel relazzjoni serja tiegħi ta' 24. Sorry, ta' 23, weġġajt xi tnejn minni, like 3-4 guys. I hate to say it, and I did, għax one after the other, and one worse than the other. So in my early 20s. On the fourth one, ma nisħiex ngħid, għax literalment erba' kienu ngħidlek eżatt, and they were back to back. Għax I always wanted to be in a relationship, and I just didn't have the tools. On my fourth relationship, and my first serious one, I said, il-da mux ħanweġġaw, il-da ħanikkommittu ruħi miegħu, and he's going to be, I am going to work on myself to make this relationship work. And I did. It was my first serious relationship, 5 years. Wow. Kelli 24. Ovvjament, I had outgrown him. He's a lovely person, and ovvjament we weren't meant to be. It's fine. But then I had the tools to kind of start using in my next relationships. Imma, What were those tools? I started trying to learn how to set more boundaries. That's something I didn't know. Something I had no clue on were boundaries. I'm not saying I Excel at it. no, Eħe. still till today. X'tib ta' boundaries qed ngħidu den? Everything. Boundaries, ġviranka maħbib. Boundaries even kif nitkellem, kemm nitkellem, how much I share, I overshare, over like ħafna. Kif I am like, anka my energy around people, anka raġel, anka l-fat li per eżempju ikolli ħafna ħbib irġiel, jina tant għandi mentalità li jien nista' nagħmel irrid, li anka f'relazzjoni m'intix ħadd ikmandani ma' il-min inkellem dak iż-żmien. So bad kelli nitgħallem li le ma tistax jekk inti qed toħroġ ma' xi ħadd ikollok ħbib irġiel, jew ma tistax tkun qiegħda f'relazzjoni ma' xi ħadd ittella ċertu ritratti, jew tiflertja, jew titkellem mal exes f'ġaħalla, like something that I had done in the past. Anyway, tallimt. U minn dak iż-żmien ta' 24 fejn qbad nistudja ħafna Ryan Holiday, fejn qbad nistudja, sorry, mhux Ryan Holiday biss, Stoicism and the philosophy. At the time, my partner was very quiet and very reserved, and in his negligence, I'd like to say, I found myself more. So I was in stillness. U għaddejt, ġifieri, minna mek bdejt terapija regolari, għaxin kollu kelli din l-urge li rrit nagħmel xi ħaġa, li rrit nintaqa' ma' xi ħadd. So nammetti ġifieri. The fear of being alone. Anyway, wara ħafna xogħol, il-ħaqt fejn kelli, mhux il-ħaqt, insomma, I took a step ahead, a step forward, and I matured more. Però mbagħad kelli daqsxejn ta' relapse again, so rġajt tħalt relazzjoni oħra, tħalt naġġel, kont waħdi. Għamilt ħafna żbalji, għaddejt mill-lars minn ta' ħajti, nuqqas ta' boundaries, kelli ġimma Lars minn ta' ħajtek? Lars minn ta' ħajti. So after thinking, after these 5 years, Xi karatterizza Lars minn ta' ħajtek? taħwit kbir. Ara, in these 5 years, I have no regret. The only, mux regret, ma nixtieq li flok għamilt 5 mill-3, 3 snin flok 5. I don't regret being with this person, because he taught me a lot. He taught me how to be still. He taught me how to be disciplined, and he opened doors for me that I knew I needed to go into to learn how to be in a Fakkarni relationship. kemm għandek żmien issa-inti? 31. Okay. At the time kant 24. Kif ħassart minn miegħu dakon mela li naf kollox, you know. U in my next relationship I went into it thinking I know everything. And unfortunately, obviously, I did not. But nafeċ fis-sens my goal was to be in a relationship, but my goal shouldn't have been that. My goal at the time should have been, I need to be alone. So xamilt ħadd relazzjoni oħra, sibt bniedem emotionally unavailable, so to story for someone who's very emotionally available, you'll find someone who's unavailable in his negligence and his whatever, is hard to get whatever about him. Fittix til-ħattijħor, sib til-ħattijħor, anyway, u għamilt sentejn gravi. Ma nistiex ngħid, like, I know I made a mistake, I own up to it. U gravi mill-lat ta' Gravi relazzjonijiet. mill-lat ta' I shouldn't have been in that situation. I should have known better.
than to be in a relationship in the Fl-istessin inti first kellek place. il-business. Użat, in the meantime kelli il-business, so f'daw is-sentej fej per eżempju għagġilt minn relazzjoni għal-oħra, kelli business li fallejtu, so that's where I started having experiencing the worst time of my life. So I didn't just fail, I failed myself. So I failed relationships first and foremost, again. I failed having morals. I failed financially. Għax ġejt broke għaġeb, ma nistax nifhem kif. I failed my business. Għadek sissa ma tifhimx kif? Le, min nista' qed naqra ħafna kodba ta' Warren Buffett. Close enough, Buffett. 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 Buffet. Qed nitgħallem. But what hurt me the most is that I failed myself. And during this time, I had a lot of self-doubt. U dejjem sejra għal fejret edha fejreda. Kif Madonna għadni ma tallimx I'm fucking 30 years old. Insomma. U x'kienet it-tweġiba? It-tweġiba kienet fuck it. Pick yourself up again and let's do the fucking work. Mal fej taħseb li spiċċajt f'dawk l-abissi li qed tiddeskrivilna. I had a relapse, so I mean I'm not palmetlek minix perfetta, niprova. A relapse of? A relapse of being, well, not having enough boundaries, not setting boundaries, thinking I want something and thinking I need something and doing another. It's very hard to explain, as it was a real fucking mess. Ħafna, like, bdew jiġu ħafna affarijiet ħżiena, so I didn't feel in tune with the universe at the time, għax qed ngħidlek għadni kif xrajt post ma kellix biżejjed flus, u ġibt papi ieħor kisir li saqajh, broke, għalaqt il-business, failed relationships, ħbib tal-uni. Kont fid-dlam. Dlam ikraħ. Like, I'm not, mux ħanejda, I'm not just gonna say it, imma I did think about what would it feel like to have suicidal thoughts. And I did think about it, but I'm not that type of person. Ġifiri, I thought about it, obviously, that's what made me kind of be like, yo, fucking men. U x'kienet l-ewwel bidla li għamilt? L-ewwel bidla li għamilt talaqt il-gym, għax konna naf it was a bit too much to handle and I had to accept failure. Il-ġim kienet tifalli ġviri? Il-ġim kienet tifalli u kelli naċċetta li I failed the business. Tifhem għal-fej falla l-business? Nuqqas ta' boundaries. I lacked boundaries galore. I lacked boundaries in the friendships that I had. I lacked boundaries with my clients. My clients didn't take me seriously. I lacked boundaries with myself. Anka sempliciment jekk irid nqum fil-5 ta' filgħodu kont nidħol id-dar fis-7 ta' filgħodu x'kont naqbad. Kull event li kien jeżisti kont immur, kull biċċa tax-xogħol li kienet teżisti kont nagħmilha, kull everything. And at the time when my partner used to tell me, my partner ġifieri in that toxic relationship I was in, kien jgħid li għandi bżonnok, kont naqbad nitlaq kollox imur għandu. I had no boundaries, no discipline, no rules, nothing whatsoever. Li għastramba li għax inti rajt il-ġenituri tiegħek iġestixxu business. Eżatt, ġifieri the work ethic is there. Imma minħabba li persuna bla boundaries, għandi work ethic għal kollox. Ġifieri, għalhekk jiena persuna nagħmel ħafna affarijiet differenti. Għax tant jiena inquisitive and I'm a life enthusiast and I love doing so many different things. L-isfortunatament, m'għandix boundaries biex dal-ħafna eċitament li għandi biex nagħmel ħafna affarijiet differenti. Irrid nkun iktar disciplinata minn nifsi ngħid den, le, ma tistax tagħmel 100 oġġett, għamel 10. U aċċetta li inti dawk l-10 ħad tagħmel. Imma jien sfortunatament kelli l-gym għax irid nkun gym owner, fl-istess ħin irid nkun freediver, fl-istess ħin irid nagħmel events li ovvjament sa sajti ta' filgħodu, fl-istess ħin irid nkun competitive athlete, fl-istess ħin irid nkun ikolli 4 tiklieb, fl-istess ħin, fimt, there were so many things that I loaded onto myself li I couldn't handle by myself. Kemm ilu da? Sentejn ilu, sena u nofs ilu. Sorry, I closed the gym in February this year. So it's been 2 years that I've been going through this, but this year was the year where I said I can't do this anymore. Wow, okay. February. I'll never forget it. I broke up from the toxic relationship I was in. Alright. Palissa edha f'relazzjoni? Aha.
Ma Kif sejra l-affari? tajjeb. Imma ovvjament I'm a big fucking problem. So What constitutes a big fucking problem? I am I don't give in too quickly. I have trust issues, so And these come from, well, I don't like Many to of the things we've discussed, I think. surrendering naħseb I cannot just surrender like that. Naħseb tant għaddejt ma ukoll. mux dik hija l-parti femminili tiegħek li naħseb trid tissib ġewwa fik. I need to learn how to yield. surrender. I need to give the other person the chance to take care of me. Messaġġ promozjonali miġub lilkom minn Denise Gava, inti li qed issegwi I am looking for a hero. taf x'għandek tagħmel. Mela, qed nitkellmu dwar perjodu li huwa pjuttost reċenti, ġifieri minn frar sal-lum qed nitħattu dwar 9 xhur, 10 xhur. Issa qiegħda qisu f'dan il-limbu issa qed nifhem ħafna iktar elfejat li qiegħda fit-tranzizzjoni u qed nara ħajti fejn se tmur. Qed tagħmel xi profile tiegħi Madonna kemm qed Naħseb kull ma qed jisma' qed jagħmel profile sieħ tiegħek u naħseb anke inti f'moħħok probabbli qed tagħmlu waqt li qed tgħidaw l-affarijiet kollha. Allura issa illi qiegħda f'dal punt ta' tħejjiru hekk ngħidu għal il-metamorfosi ġdida, qed tħossok naqra anzjuża fuq in-nies li tkun daqshekk madwar in-nies, qed tirrikonsidra għal pożizzjoni tiegħek bħala persuna pubblika, dawk in-nies, dawk it-trolls jew insomma dawn nies antipatiċi li kienu fil-kummenti dejqulek naqajnek, għalaqt il-ġim, għandek ix-xewqa li tkun mami, ħafna affarijiet. Għada. Għandi x'nagħmel L-għada ta' Denise. Qed nitkellem forsi b'mod daqsxejn metaforiku. X'fih? Hopefully. Dejjem nisperaw li r-relazzjoni li qiegħda fiha bħalissa tirnexxi li eventwalment I do become the woman I've been needing to become, fis-sens li I do surrender u li nħalli l-ħadd ieħor jidħol f'ħajti li ovvjament mhux millu mal-għada, but eventually li kolli familja tiegħi, li eventually l-ħajja privata il-ħajja tiegħi fuq social media ma tibqax bħal li eventualment jekk il-partner tiegħi jkun kapaċi jipprovdi nidu kif I'm never gonna stop working. Imma jekk ikolli tfal innaqqas żgur mhux forsi innaqqas ħafna xogħol. Then again, it-tfal u ma xogħol fihom minn nifisom jiena bħalissa għandi 3 tikrib u fucking belħuni men. Imma I want to become simpler. My life. I want my life to become much, much simpler. My dream life is to live on a farm. And be extremely calm and avoid people. Just me, the love of my life, kids, dogs. How many kids? Depends how much money do I have. Listen, kids. A fucking lot. Ma jisawx daqsek. Jiena nikkontendi li t-tfal. Li ser kemm għandek tfal int? Xejn, 0, jiena għandi tfal. Ma ħajt kellem inti. Immax forsi fizduk. Jem fisset. Ma xilqa, ewija, minti għandek ħafna, minn da nejk najdlu jena, zewa. Issa tfal tijaj. Għadu zaħir. Tfal tijaj jizar minnu. Lemma farit per eżempju tfal tijaj insaf farit ta' ditta u ek vera ftit ċuċati forsi xarbun lemmu law ħafna mill-ħweċ li għandhom it-tfal tijaj ġejjin jew mill-kuġini jew mill-ħbib mit-tfal ta' ħbib tagħna li huma naqra kbar minnhom. Ġifri skola jmorru tal-istat, naħalla 16 flok jisurhom li kollha. U minti tagħmel ħafna flus, John. Nagħmel ħafna għajnek. Nagħmel. Xbin! Kontet nitkellem fuq it-tfal tiegħek fuq il-farm, insomma, annimali trid. Yes. Nħobbhom l-annimali, nixtieq li l-klip tiegħi huma ħajt. Imma żomm, xkonna għadna fuq it-tfal. Li kieku l-ammont ta' flus huwa infinit. Kemm il-tfal? Biex konsiderazzjoni kemm titfal. 4-5. 4-5. Aħna jiena trabbejġa familja kbira, so naf il-vantaġġ li jkollok ħutek u naf kemm hu fan,
familja, naf kemm id-dar tkun iktar mimlija b'ħafna tfal. U naħseb barra minn Malta, ma jkollok bżonnu dal-farm jien. Insomma, sa xtejt, Malta għaw raba. Għawra, ma Mawx- xie razzett fuq il- Kontanet, mawx irġil, le, sorry, għaqtawad. Isma, inta għandek boyfriend jew m'għandekx. Għandi, ma miex Malti. Mhuwiex Malti. Le. Mux għax għandi kontra l-Maltin, laqas xej. Mela, żom ħanżu dwa wkoll di. Ma għandix kontra l-Maltin, la rajs li kelli kolla Maltin kienu, ġifiri. Mela, nintnu pussies. I love you Malta! Il-barranin aħjar minn. Le, ma palmettajt inti Malta diffiċli kollok farm u dil-ħajja, ġifiri eventualment nishtiq li nsir ukoll, nishtiq li nix barra. U l-ħolma tiegħi, għax ovvjament għadni attaċt ħafna hija l-Irlanda, u ma Scotland nishtiq imur ħafna u ma postijiet vera joġbuni. Misma Denis, jina sib sirt naf kollox tal-li kelli bżon naf. Alright, thank you. Ħad bażju. Ija ta, thanks. Dal-kafe kasa ħamon zoma. Mux int ma xrobtux. Ma ħallejt nix fucking ċans nieħu bela kafe. Tik wiċċatos. Ħalli nix ċans. Tik wiċċatos. Nieħu bela kafe. Aqta ġbin, aqta. Ciao, narawkom, ciao. Mela, tlaqna.